ململان نوارا پارتا دموکراتا کوردستان و تفگارا گوران در بازی قوناغا کادن بو چید با الندا وگریانا وزیران گوران بو حکومت دوی هات بیتن چونکو پارتا دموکراتا کوردستان پوستن وزاریان گوران به وزیران خواه پرکرن نچیوان بارزانی سروکی حکومت هرما کوردستان بریادا استاکاتی خویتی هەڵسەنگاندنێک بۆ وڵاتەکەمان بکەین. بە وەکالەت پۆستێنە وەزاریان گۆڕان بە وی ئاوای پڕ بکەن. کەریم سنجاری وەزیرê ناوخۆ و ئەندامی مەکتەبە سیاسی پارتی لە جێ مستەفا سەید قادر بە وەکالەت وەزارەتە پێشمەرگە دێپڕێڤەبەت. پشتیوان سادق وەزیرê پەروەردە و ئەندامی سەرکردایەتیە پارتی لە جێ کەمال موسلم وەزارەتە ئاوقافê بە وەکالەت دێپڕێڤەبەتن. علی سندی وەزیرê پلاندانانê لە جێ سامال سەردار وەزارەتە بازرگانی و پیشەسازی بە وەکالەت دێرێڤبەت. رابەر سدیق بەرپرسê ji miryara giştiya herêmê li cihê Rêbas Hemlan wezareta derê û aborî wekalet dêpirêvebet. Nûrî Osman berpirsê fermangeha hevbendî û lîvçûnê li cihê Rêbar Xelîl desteya beraniyê wekalet dêrêvebet. Mansûr Herkî rêveberê giştê dîwana wezareta derê bi wekalet dêpirêvebet. Ezîz İbrahîm rêveberê giştê dîwana wezareta bazirganî bi wekalet dêrêvebet. Edhem Kerîm rêveberê giştiya banka bazirganî bi wekalet dêpirêvebet. Diyar Cebar rêveberê giştî dîwana wezareta awqaf dêpirêvebet. Wek serok wezîran nedekire ew biryare nede. Di yekem karvedana biryara serokê hikûmetê her zû tevgera goran hate deng û peyvdarê wê ragihand. Ew karê partî beramberê wezîrên goran kirî neyasayiye û red dikin. Ke şer'etê ew pêşev kirit, manaya we hiç بارێکی ئیشکردن نامێنێت. محەممەد تەوفیق ڕەحیم پەیوەرە فەرمیە تەفگەرا گۆڕان ژ ئێن ئارتیرە ڕاگەاند. ئەف بریارە پارتی کرێزان کوور دکە و پڕکردنا پوستên wezariyên goran caverê nekirî bû. Biryara dûrxistina wezîrên goran û pڕkirina pûstên wan di demekî de ye ku kabîna eşya hikûmeta herêmê ya bingehîn fir he û pênc hezbên serekî partî goran yêketî yêgirt û komal pêk anîne. Bê wergirtina pûstên wezariyên pişka goran ku çar wezîr û serokê destekê û çar rêveberên giştiye pişkên partî li hikûmetê jê pênc wezîran bû neh wezîr. Ev e ji bilî deste û rêveberên giştî.